Nna ke morao wa Gamaredi ke hlabirwa malope a phogole ke tlo ya Mamphela ke motho ke le go modiragatši ke le ka lefapeng le la tša seyalemoya ke le mogaši ke motsweletši ebile ke buša ke le moraloki wa didrama tša sefaleng tša seyalemoya ga mmogo le tšona tša televišene bjalo ke leeto goba ke sethakgonyana ka tša bophelo ba ka go ya le ka mokgwa e le gore ke thomile ka gona ge ke gopola kudu tša go ba moraloki wa didrama ke be ke sa le sekolong kua motseng wa Tšeane ga Mphahlele kwa ge ke tsena ka sekolo se sengwe ke Phutlo secondary school bjalo ge be go utulloga yona bokgoni bo ke na go le bona ba go diragatša bo ebile ka barutiši ba ka ge ba no bona ka mokgwa ke na go le mahlahla ka gona ke moka ke bona ba gore o ka re wena o ka diragatša mo sefaleng mo e le Memodinkwanyana ke a gopola e be le ka ngwaga wa 1997 ke dira form 2 bjalo ke go tloga mowe napa ya be le ge ke utullogetšwe ke lona lerato le ke jona bokgoni bjo bja bodiragatši bja didrama e go ya gore le ngwageng wa 2007 that's when e le gore ke thoma go tsena ka gare ga tša bodiragatši bja seyalemoya ka gare ga seyalemoya napa ya ba gore ke tsena ka Thobela FM ka Thobela FM ke ralokile didrama tše dintši nka se di bale ka di fetša eupša nka bolela ka ye e le gore ga bjalo e gare ya gagaba e le go tshwantšhetšweledi ya Mahlakong ke raloka ka gona goba ke kgatha tema ka go yona ke raloka karolo ya Moruti Kgole le ge e le gore ga ke bolele le Thobela FM ke bolela e le nna modiragatši wa yona tshwantšhetšweledi yeue ya ba gore e napile ke ya diragatša ka gare ga yona ke ena karolo yeo ya Moruti Kgole le yona ebile boimanyana gore ke go bone ke fetše ke hwetša ka gore ebile karolo ye nngwe ye le gore ke ile ge ke fiwa ke Dr. Lesiba Titjhere Maphoso ka lebelela kudu gore ke santse gore ke tšweletše moruti wo e lego gore ga sa nka bona ka ge yena Dr. Lesiba Titjhere Maphoso e be e le motsweletši ka nako yewe bjalo le yena a ntlhahla godimo ga yona karolo ye awa ka e diragatša ke ge go thoma go tšwelela mathaithai yanao batho ba kwagwa bommeane a bompopota a bontaputana ka mmili wa ka wa switi wa nepesa le botong wa go diragatla jalo le jalo napa ya be le gore ya roropa ke moka ke ge e le gore Thobela FM le yona e fetša e bona bokgoni boo jwaka jwa bodiragatši napa ge ba kwala kwa tša dikgoba tša mošomo ka fetša le nna e le gore ke dira dikgopelo ka napa ka tholwa bjalo ka motsweletši ebile ke le mogaši wa mananeo a thuto ka go Thobela FM le ga bjalo go sa no ba ka yona tsela yeue ke tšweletša le go gaša mananeo a thuto ka buša gape ka tšweletša le go gaša lenaneo la ditshwantšhetšo tumo tša ka mošate e napile di a boa e rile ge go ya ke moka kwa televišeneng The River ba napa ba bona bokgoni jwa ka ke ge ba mpitša ka diragatša ka gare ga The River ka buša gape ka ya go Skeem Saam le gona ka diragatša ke raloka karolo ya Kgadima e le go motsweletši ka gare ga seyalemoya mo e bego e le nna ke be ke ruta Mapitsi gore o swantse gore a dire jwang ka mogare ga tša seyalemoya pele le bjalo ya be le gore di roropa ka ena tsela yeo sefaleng di rile tše dintšhi kudu tša go ngwalwa ke Dr. Lesiba Titjhere Maphoso ga e šitang le di-movie tše re di šutileng ke ena le ena Dr. Lesiba Titjhere Maphoso ke le videographer mo go tšona ke le motsweletši ke le director ka ba ka di-actela so tša bo o iphihletseng ke buka e balwago ke barutwana ba Mphato wa Marematlou e ngwadilwe ke ena Dr. Lesiba Titjhere Maphoso a paleng and then le move mongwe wa The Gambler le ona re o šutile e fela owe re o sa o shelvile re lebeletše go beakanya gabotse gore ke moka o kgone go ya go rekišwa bjalo baswa ba bantšhi ba na le go bona nke dilo tše ga di kgonagale goba batho ba bantši ba na le go bona nke dilo tše ga di kgonagale dilo tše di a kgonagala di no nyaka fela maikemišetšo a motho le lerato le phišagalelo le boitlamo jwa gago ka gare ga se a bonago a ena le bokgoni godimo ga sona ba bangwe re bolawa ke gore re nyaka go dira dilo tše e lego gore ga re a fiwa go tšona bjalo nto ge o e dira o sa wa fiwa go yona ke mo e le gore bothata bo tlo ba gona ka gore creativity ya gago e tlo ba very much limited ka gare ga mošomo o bjalo go bohlokwa kudu gore
kudu baswa ba lebelele gore na yena o filwe ka kae ke moka a diragatše ka mokgwa ka go gona a maemele go kgopela thušo ba bangwe ba rena baswa re na le go lewa ke ditlhong go ka kgopela thušo goba gona go botšiša go ntwe e le gore wa o ikwešiše goba o nyaka go tsena ka gare ga yona wa fetša e le gore o fetša o dira dilo di šele ba bangwe re bolaišwa le ke taba ya bagwera ba re discourage nna ge ke thoma go ralokela didrama e ke sa le sekolong ke ile ka go ba le ba bangwe ba bagwera ba ka ba e leng gore ba ile bang discourage kudu tabeng ya go actor gore a wa man tlogela dilo tša gago dilo tša go bapala he tša tsena ka motšatšo so ka nyaka go ba theletša ka gore nako ewe e be le mengwaga ya kgopolo ya ka ya go bekega bonolo ke kgona go ka kwa motho ge ang influencer ka influencega bjalo gane bjalo ke gotse ke kgona go titšhela dipheto a go bonolo gore motho a ka no o tlantšhela moya ka tšhelega go ntwe e le gore ga ke ikwešiše bjalo baswa ba gabo rena re a bona gore Afrika Borwa e eme kudu goba e bothateng jwa tlhokego ya mešomo ge re le ka gare ga tlhoba boroko ye ya tlhokego ya mešomo ka monageng go bohlokwa gore rena jalo ka baswa re leke go itlholela ya rena mešomo ke lebeletše taba ya gore ge re šetše re nyaka go actor ke fa motlhala re ka ipopa sehlopha mo motseng ra actor batho ba di-camera ba gona go swana le lena ba go get media production motho a ka ikgokaganya le lena gore nna re na le drama she re kgopela gore re shoot ba tša drama ba iloada YouTube tše dingwe tša di-production company ba kgona go bona dilo tša mohuta ouwe ba spota le bokgoni ka gare ga tšona dilo tša mohuta ouwe napa ya ba gore batho ba gare ba gola ba atlega maphelong a bona bjalo baswa ke tshwanelo gore re ye maemeng re itireleng dilo tša rena ka gore re a bona gore go boima mabati ao a tswaletšego go thogo a ka leka go ka thuša kudu ka tlhakore la mašeleng go funda di-production goba gona go ka funda tše dingwe tša mešomo ye re e dirago a go be jalo National Arts Council di gona a di bo King Youth Development Agency di gona a re di approacheng re se ke ra tswafa ba bangwe ba baswa re tswafa go ngwala batho ba ba nyaka di-proposal so a re se ke ra tswafa go ngwala re direng di-proposal go na le batho ba go šoma ka ona mokgwa wa go tlhatlha batho go di-proposal tša bona bjalo re ba lateng re ba botšišeng ba re tlhatlheng gore e dirile proposal le ka mokgwa o is it appealing na ka mokgwa e leng ka gona motho a ka re ga e lebelela napile ba reka kgopelo ya kana jalo le jalo so go bohlokwa kudu gore baswa ba tsebe gore dilo tša mohuta o di a kgonagala ebile ga di tlhage ka gore motho ba re o tswa ngakeng kae ya nix a e gona ntho e jalo sa nka nna ka no ya moo ke no dira ka phegelela ka bona ntho e ke a e kgona go a swana le motho e le go moraloki wa kgwele ya maoto a soccer player ge a bona ge itse gore motho o na le talente a fišagalelwa ge ba re tlapa ya gore ba team ya gore e na le di-trial o a ya moo a ya ditekong ke mokana ge ba kgatlhegile ba mo tšea šiba le re a mmona wa atlega o thoma go ralokela dithimo tše dikgolo kudu ka molehlakoreng le la mošomo wa rena wa talente go le swana le lena ba go get media production it's about talent go dira ka ona mokgono ga go bonolo gore motho a no tšea camera a lebane le wena ba ba matlo go ripa hlogo a go ripa le maoto go ja re bolela ka mokgwa go ntšitše mpatše fela bjalo e nyaka bokgoni jwa motho gore o fetse o dira ka ona mokgono bjalo go baswa ba Afrika Borwa ke tsona tšeuwe ke reng a ba dira ka ona mokgono we le tše dingwe le rena ba re botšiša go tše e le gore ba bona o ka re ba ka re botšiša of course ba bangwe ba šetše ba re botšiša ba kgona go tla di-inboxing tša Facebook page ya ka Mogau Clement Maredi bo X ya ka @Mogau_Maredi and then TikTok @Mogau Maredi Instagram @Mogau Maredi ba mpotšiša ba inboxa ke nyaka go ba mogaši ke nyaka go ba actor nka dira jwang go a reng ke a dumela ke a kwešiša gore tše dingwe tše di nyaka matlalo goba mangwalo a dithuto yes a rieng sekolo re e direng e fela ye kgolo mo mošomong wo wa bokgoni goba wa art ke bokgoni jwa motho matlalo goba mangwalo a dithuto a no ba go tlaleletša gore go šetse o nyaka go ngwala o šomiša sekgowa o se kwana mawaga kanega kutswana goba le ge o bolela mo batla go ba go bolediša ge e le gore o gapeletša ga go bolela sekgowa go be bonolo gore o kgone go dira jwalo because ge o sene le go ka ya sekolong wa go ithutela tsona tša di-performance goba tša di-art for as long as ntho e se mading ya gago lebala